KSA, the Karbi Students Association visited excavation site at Dongkamukam, demands clarification from concerned department. The Karbi Students Association has visited the excavation site in the backyard of Dongkamukam Model School on Tuesday afternoon. The visit was made upon seeing the news of the alleged illegal excavation work done by one Birju Rajbor, which was meant for construction of embankment along the river bank of Kopili River, according to the news published in the local news portal channel. The Karbi Students Association said that Birju Rajbor has been supplying the excavated earth illegally, taking the name of Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang. To this, the KSA strongly insisted whether the current work is being guided by Karbi Anglong Autonomous Council CEM or Birju Rajbor has been supplying the raw materials illegally. If the current work is being done illegally, then the Karbi Anglong Autonomous Council must take immediate legal action against the person and he must pay the penalty of whichever amount he had supplied. This was told by Samson Teron, President, Karbi Students Association Central Executive Committee, while briefing the media. The Karbi Students Association also told that the current excavation work is being performed illegally and demand for clarification from the concerned department. Karbi Anglong Autonomous Council must restrict all work in Karbi Anglong and West Karbi Anglong without having proper documentation for mining. If not, the Karbi Students Association will be protesting against such illegal activities democratically, KSA President Samson Teron concluded. Pini niratung Karbi Charlie song ahin pen pada Dongkamukam Model School ahem aphialong kewang nangko media thengnu pen kewang nangko balam thelai lo kidam tang Arnisia Frank get from a news channel along portal channel along netum thek gonong lo Karbi Anglong along card channel lapen Karbi Hills Live lapen news 365 la sot long ni tum ke thek don long bang khelai lo la model school up here long a jirding kluipen ladak long le akitu mate rabis la sokip pur pon la puson doko nili tum kama tha bang ke ponan adin bang la sodim nili nang chi jok lut pen nang thek long nang lang le lang at bang ke nitum ma thalom dak school doko ko posi school a phi bang ke hostel tong ki mi bon man hoklo ni tum ta panang lang chere se tami atumi dik news long klang de ta phi bang ke la ke ning duk lo la pen la so pu thak pen si tum tin dak wang lo dak ke wang pen ke thek long bang ke la hilo hala so news long tum kar julong ba ke thek long bang ke la hilo alla so dim long bang ke tini Birju Rajbor ko amuni inu bang ke CM Tuliram Ronghang ke hai amen pen labang so Forest Department atum aphan sita mea make di pon heta son claim si alang li bangke illegal pen la so sang tikeroi pon paru khum bare la son thek long lo asi la so puthak pod bangke nili tumahin pen so dak pen pin rem lo la pen la dak pen ithe thini ne tung ka pachini kang tung la lo justimet pet alang li pon at ki ding pen la so ke roi pon bare ta pod bangke pini Karbi Anglong Autonomous Council atum pen action chen high vek nang ji la pen la alang li phan pon ma la so ke chok chi bang ke alang li phan penalty nang ji ako alang li phan jong si chen ai hedat prote nili tum pen ke arjunang kok pola da ke CM Tuliram Ronghang ke hai ta hok pet nang li men ke en bang ka chi kok lu mala bang tani tu arjunang kok lasi ladak ke claim la so forest department ta ladak Dongkamukam atung hedak pen kilometer hini ta kom chat la so Dongkamukam range office hala tum tam me dak thek dun long le dera bang ke mahu me mi la pen alang li tum phanta ko nili garjukang tum nali tum phanta ko mani pen tong pressure ke duma mani pen tong nai tum phana pressurize joini to nali tum la so bang kudun ai la si pinia bang ke nili tum kachini tho teng plotang ke daga bang ke alang li phan penalty pitu wek chot kalang yaling phan ke dorkar prote la puson Karbi Anglong akhi adat alang li ka ke pon ka paru hum rer ke alang li phan ke hemkang samata beng nai athe bang ke la bang ke tum kaduk weta chini sangti harlong pendang lok lahai hormu lake non renewable resources lake non renewable resources plote lake ifong furtang lo te kachi wang ya son hormu kali lake aposi pini non renewable resources jong si lason alang litum thang inghon hipin pen kapana hokaret pote la bang ke alang li phan so phong furtang lo te kachi wang ya son hormu kali lake aposi pini non renewable resources jong si lason alang litum thang inghon hipin pen kapana hokaret pote la bang ke alang li phan so dak pen insai ponang ji
lasi pini labang so nang litu media penili ki pukang tung ke lahelo ke chengsia bang ke alang lifan departmentally ho punon council atum phale alang litung le department afan chipu pen la alang lifan prabjin pen la ke pontang apot ke chok che pot an ke alang li penalty tunang po la pen alang lifan same so dak pening sai nang ji la pen son thoma hormu bang ke lahelo je ladak mining order of pin le so mining ke pon ware por bang ke la ke department atuma fans tame ni tumar junang kok la si department atum tala sobtha court clarification chipi tha la pen nili tumalong non kenang so data tame ni tumalong dolo je alang li tum ke pon la so achalan hormu sitame atum perfectly panajir ke ding ke roi postame la si ni achalan me silar i voice khum thongke khum plikep arni bang ke ron pol la so pitha bang ke la ke chok che piglo la pen la so teng lo pulotang te la da ke do forest department mote forest sai ki jumta la ke duty ke claim clear posi la puson ke man lo pusini tum puji la si non apodo lang alang litum same la so puthot alang litum hin pen kadu ka bela so inquiry chen pen ko mat phana adai ke nahi la so bang ke alang litum same adai en bek nahi pusini tum hin pen so tak pen alang litum same pachini de nali isialam nang thani tha je mining order ke do ke ladak malom ke kuthipi inglong merok chot la pena kapre ka dim ana bang ke mining order awi tangte la mining order ka wi dim an ke bon pini pen bon nai putong pujima mate nangli ko son ke pui po la ke mining order ke pini ke do adima bang ke do labang ke li bonu ne deji halak pedona seta kawe din ke pini dongka mukam det kali konanne pini entire karbiang long east karbiang long le puno west karbiang long le puno la son thak dokok ta hai lang nani ta hala solong seta me pini forest department atum council along ke chari bom atum pini forest department ta ele tum asiem ke hai tulinam rong hang alang ki mena department lu kusini li chini ala si alang li lahaya putha ko prap jin pen la mining ka we order ka we di ma bang jala tum ke hap ponang ji aku la jong sing hab he pulotang ke la ke karbilo chali song tum ke la ke democratic aron panel tum ke nang chi song nang ko sanai lo bang la ke la chalan lo ke to ping pen si example FCM ke NCM ting ke pon ke do wala pon de su tang ni bini la so bang ta apha ka tum bang aji ha ka tum bang ke la so bang ta ali ga chu endo hala dak pen ahok order mate permission ateng pen bang ke 10 cm pen ICC la damper phan ke pon so permission bang pi te voi phit se tame alang li tum bang dak pi lo ke claim ke a BC akele ale do pi nangi po joine pe alang li tum ke 10 cm box tame pon de ti la so pen kona lo ka effect bang ke pini ke ong dung ke pon thu bang ke la ke council revenue ka lukson mate kana hok do piglo la so lo god bang ke jasemet pe ili tum kachi hilat atowar bang sami kahinu theglong lo ili tum towar kon ma kapa mi setamila overload ki pona joni inut bahini ali pena jok rada tum ke dama towar bang News Desk report Biswanath Karbi live.